Sahabat SBB, suasana di belakang saya rame begitu ya, meriah. Sekarang ini saya berada di Made Toyan Sali, sebuah hall untuk konser musik, dan juga ada sekolah musik, juga ada SMA yang khusus bergerak di bidang musik, mereka demikian. Dan di sini situasi yang ramai ini karena mau ada upacara kelulusan anak SMA. Jadi setelah mereka mengikuti UNAS di sekitar bulan April Mei, ya sekitar bulan itu, kemudian hari ini itu adalah hari kelulusan mereka. Nah, seperti sebenarnya saya bahas di dalam seri SPF yang sebelumnya, 2 kali UN itu ada UN hanya untuk siswa SMA, ya. Nah, terus seperti apa sih kelulusan anak-anak SMA di Finlandia? Nah, itu mungkin menjadi bagian yang menarik untuk diamati, dapat dibandingkan seperti apa bedanya dengan di negara kita, dan bagaimana prosesinya dan sebagainya, itu nanti kita akan lihat bersama-sama. Jadi saya akan masuk, nanti kita lihat bersama-sama. Ya, sekarang sudah berada di dalam ruangan yang dipakai biasanya buat konser musik. Cukup ramai, jadi 8 baris pertama itu diisi oleh anak-anak SMA yang lulus, kemudian mulai baris ke-9 dan ke belakang seterusnya itu diperuntukkan buat orang tuanya. Jika Anda bisa melihat di belakang sana, ada deretan topi-topi putih gitu ya. Waktu edisi Papu gitu ya, edisi Papu, saya juga mengenakan topi putih ini. Nah, ini adalah topi putih yang legendaris di Finlandia, yang memang diberikan kepada siswa yang lulus SMA. Jadi semacam memberikan kebanggaan tersendiri buat mereka yang memilikinya. Nanti kita bisa saksikan seperti apa proses mereka menerima topi putih yang legendaris itu, dan bagaimana hal-hal yang akan dikerjakan di dalam proses kelulusan di siswa SMA ini. Arvoisa juhlayleisö, Oulun Hysö lukion 151. lukuvuoden ylioppilasjuhla alkaa.
Hyvät ylioppilaskokelaat, arvoisat sukulaiset ja ystävät, lyseolaiset, dear friends. Tervetuloa juhlistamaan tämän kevään abiturienttien opintomenestystä ja ylioppilaaksi valmistumista. Saira ilman mahdollisuutta. Okei, joo, se on. Tämä on ihan kiinni. Ven Dios que lo recomienda. Aikola ja Aino Sofi. Aikola ja Aino Sofi. Olette nyt läpäisseet ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet sekä suorittaneet koko lukion oppimäärän. Täten olette suorittaneet koko ylioppilastutkinnon. Merkiksi tästä saatte oikeuden kantaa ylioppilaslakkiin. Ylioppilastutkintolautakunnan antamalla valtuutuksella julistan teidät ylioppilaiksi. Pankaa ylioppilaslakki päähän.
kasvityt vihannoivat ja laivo lassossa. Puut metsän huomioivat, teos lehti verhossa. Se meille muistuttaapi, hyvyyttäs Jumalaa. Ihmetäs juhlistaapi, se vuosi vuodelta. Taas sinut laulujansa viistertää kauniisti. Myös eikö Herran kanssa luojansa kiittäisi, kun sielun isäliitä myös äänes vuoroon. Ja armon Herra kiitä, kun laulijas hän on. Arvoisa juhlayleisö, juhlat päättyvät ylioppilaiden marssiin tuonne Marjanpojan salin ulkoportaille, jossa ylioppilaiden kuoro laulaa vielä Finlandia-hymnin. Päästään siis ensin ylioppilaat täältä salista pois ja sen jälkeen yleisö voi lähteä tuonne pihalle katsomaan ja kuuntelemaan Finlandia-hymniä. Jättäkää kuitenkin hiukan tilaa siihen ylioppilaiden ympärille, että laulu sujuu. Sen jälkeen ylioppilaat ovat valmiina kukitusta ja avauksia ja kaikkia muuta ihanaa. Ylioppilaat, olkaa hyvä.
Ya, demikian acara hari ini ya. Jadi kelulusan anak-anak SMA ini dirayakan dengan cara seperti itu, dan rata-rata di tiap sekolah caranya tidak banyak variasi. Jadi tetap di tanggal 1 gitu ya. Jadi saya hitung kira-kira per siswa sekitar 18 sampai 25 detik gitu. Jadi kalau siswanya banyak bisa lama. Dan ada sambutan gitu ya dari perwakilan siswa, sambutan dari alumni juga, kemudian ada beberapa penampilan dari siswa juga, dan tadi ditutup dengan lagu tradisional Sufi Virsi yang biasanya memang dipakai dan dinyanyikan untuk menutup akhir tahun ajaran. Saya pernah bahas tentang lagu itu gitu ya. Semoga saya masih ingat tentang hari ini. Tapi ya, memang 31 Mei hari ini 2025 adalah menandai akhir tahun ajaran 2024-2025, dan anak-anak akan libur selama kira-kira 2 bulan 2 minggu. Mereka akan kembali sekolah nanti sekitar di minggu kedua di bulan Agustus. Khusus buat yang kuliah, nanti mereka akan masuk kuliah sekitar akhir Agustus. Jadi cukup lama liburnya, dan ya suasana di luar masih agak mendung, sedikit hujan gitu ya, tapi tidak mengurangi sukacita keluarga dan anak-anak yang merayakan kelulusan pada hari ini. Agak berbeda situasinya ya tidak ada itu pilok-pilok dan sebagainya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Kita jumpa lagi di topik yang berbeda, di materi yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Sampai jumpa.